Ni kwaga kwa uthii wa na mbere kauntiri ya Embu kuviririte gikundi kimwe gia ataaramu na athomi kuma kauntiri ino kuga kiumia giukite ni makuthurime ateti yonthe aria maramereria matagitura kia ungavana niguo kuthima na kumenya voti wao wa gutongoria. Thank you. Sasa tunakaribia mwisho. Kulingana na gikundi giki kiria gicekeneta Embu County Professionals Association, ateti engi matikinyanagiria cioneki ciao moca itura cia utongoria ni tondu matire na ugi ona kana voti wa gutungata maunduri maria mathurirwo ni mwingi. Mauria ino renda miti andu wetu Embu nie mutu wakwa numwe lakini andu ni wengi uvangirite andu a Embu atia turenda onthe atano kaniana UDA mathiria nominations yao tukamenya ni sisirikani muciri matwire ni ndwi mavangirite Embu to ni monete miaka 5 10 uria kuthiite koguo magiuka maratwira atia ni marakanyiriria magakorwo makithingatiriria atongoria mathurwa niguo gutigirira ni makinyaniria ciraniro iria merire mwingi mbere ya guca utongoria niguo kunyiviria mwingi mathina ta maurigitani maria magomerete mwingi wa Embu na gikiro kinene. We want accountability. Tondu andu maukaga makaria magatwira arafu campaign ciathira ukona andu anathimu iria twamavuragira magoca matiocaga tiguo lakini icio ofisi twe professionals tutingire mwana guitonya koguo tukandika action plan tondu twana twina memorandum iria tumerite twe professionals twaritie na andu etu thina iria maina cio neino ndigo iraurira kuria migundari magembe turagurirwa ni brokers. Gikundi giki na kiria kiathondekirwe mwaka wa 2018 ni gikoretwo gigitara arutwa macukuru-ri maundu ma muturire ni marauga niguo ngathia mathomo itukia kwambatirira kauntiri ino no nginya nyitite mionthe magwatanire niguo kuvurana na maundu ta mautumiri wa ndawa cia kulevya na nda cia tene iria irathirira arutwa kuma macukuru. Thank you. Ni maragia macukuru wa musingi wa Kagari mwena rwa Runyenje kuria maratwarite utungata urigitani utai marevi kwi mwingi wa mwena uyu. Vandore Vakmeme TV ni kauntiri ya Embu ni Bita Dennis Fundi.